بناوی خدای رحمان و رحیم. صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم و لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و لسر تف اصحاب و اتباعی و حتی رجا قیامته. تماشاوان هجا برنامه کنو یا عشیر ما دیسا عمل پیش بریوانه. ایرود برنامه خود انشاءالله اما ببین میوان گندکی یه بریا قزلتپه یه دشتا قزلتپه نافچه ماردین نها ام دکن درباسی گند ببین بریا گوام درباس بن مخواست دربار گند ام هنگ داناسیم بکن اما درباسی گندکی بناوه تومکا جر گو بناوه خوی ترکی جرا دبین aşağı azıklı nezi 2 kilometre nezi cada godşa Merdin gündeki nabeyna Merdin o Kızıltepe'de ya gündeki bariye ye deşta Kızıltepe'ye ama her gün be ehli gündra ama haf peyvine bikon rubru de darbare aşire de darbare günde ve gündi hem aşire hem günde ma bidin danasin nahaji am lisar riya gündün inşallah Gelik ekdemi derbasi gund bibin, berispiye gundu muhtare gundre, besermiyane gundre, emel oda gund runen, de derbare gundu aşira vandı, eme hafpeyvine bikin. Hun hazdikin az müştagaliye zeda direj nakim, bhavra kame harun gund, be ehli gund mazubantiyek çava şani dedin, me çava peşvazikin. Beli, naha am dişin gunde tumkajir, ام دبن میوان وان و اجمرا معزوبان تیه بکن. بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام به لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و اصحابی وی و لسر تمام اتباعی وی به حتی رجا قیامته تماشاوان عزیز د برنامه عشیر ما یک نو عمل پیش بریوانه هون حزدکن وکی هر برنامه بریاگو ام درباسی ناوروکا صحبت آخوا ببین امی به رزنامه سیدای ملمزگین امی به هنک هلبست سیدای ملمزگین دست به برنامه بکنو پاشی از میوان برنامه بو بدم داناسین گنده گوام لینا از بو بدم داناسین نها جرزنامه سیدای ملمزگین هنک بیت از پیشکشی و بکم بناو خدای رحمان و رحیم ای خدان عالم و خالق هر ممکنه رازق دار و گیا و انس و حیوان و جنا ام بعقل و قلب و لیسان شاهدن ام شاهدن گو اله غیری دنینن آلی کار مؤمنان ای خدا پیغمبرین ده تف ده حق
pêxemberin her jî însan re bi rastî ew şivan û rehberin baxusûs xatem Muhammed em ji dil can bawerin rehberê mutlaq ew e em ji wî re her leşkerin em ji dîna dînê İslam dînê her dewran divên ji kitêba em kitêba mucîze Qur'an divên pê re jî em rê û rêzan nebiyê cîhan divên em divên wek wan bijîn lew her û her em wan divên ey xudanê alemê em hizb û hem ebdê te ne canfidayê şer û ala heq Muhammedê te ne alîkarê mümina û jarê îbadê te ne talib û hem bendewarê lütf û îmdada te ne belê em jî silav û rêz û hurmetê xwe ji Seydayê Melemizgîn boy ev rêzname çap kiriye em ji Seyda re pêşkêş dikim rastî bi zimanê Kurdî bi zimanekî herikbar ev rêzname Seyda çap kiriye me jî xwest bername xwe em bi rêznamê vekin temaşevanên azîz ya xweştir xweda ji we razî be niha em xweda ji we razî be niha em li gundê Tûmka Jêrin Tûmka Jêr gundekî navçeya Qiziltepe bi bajarê Mêrdîn ve bajarê Mêrdîn navçeya Qiziltepe ve Girêdayî di navbeyna navçeya Qiziltepe û bajarê Mardîn de ye yani 12 kilometre 10-12 kilometre dûrî Qiziltepe'ye jî 10-12 kilometre dûrî Mardînê jî wekî hevin APM Hecî dibêje em li mala Muxtarê Gundin Rêspiyê Gundin pêşkêş û sermiyanê gund e em ê di derbarê eşîra Barava de bi Muxtar û bi APM Hecî Abdullah re em ê hevpeyvînê bikin hûn hez dikin ez zêde dirêj nekim gundê Tûmka Jêr kiye eşîra Barava çi eşîre wê APM Hecî Abdullah û Muxtarê Gund kekê me Hecî Bedir Aydoğan û dîsa kekê Hecî Dahir Aydoğan wê ji me re derheqê gundê xwe û eşîra xwe û herêma xwe de zanînê xwe bi me re hevpar bikin niha ez ê bizîvirim ser APM Hecî Abdullah we deriyê xwe ji me re vekir xweda ji we razî be û mazûbantiya me kir hûn bi xêr hatine bernama me hûn hez xweda ji we razî be rehmel dê bavê we be hûn hez dikin em ê ji we dest pê bikin hûn ka navê xwe bernavê xwe hûn kînê xwe bidin naskirin bi me ez Hecî Abdullah layê xelefo me belê xelefo layê biroyî biro layê Musê layê Hecî Nehmet belê serçava Suediye we jî Aydoğan belê Apê Hecî em îro we deriyê gundê xwe ji me re vekir yê Tûmka Jêr ji bo hem em we nas bikin û bavpîrê we û gundê we û eşîra we xwedê ji we razî be di bernama xwe de piştî we xwedan naskirin em dixwazin û behsa gundê xwe hepkî bikin yani ev gundê we kî tê denê kînê çend malin merivin ya hemû xerîbin yani hûn kengî ava bûyî çawa ava bûyî dê me em gişmerevin belê ji apê xwe wan jî ez bêj birê bavê xwe ez wî jî tanîtmîş bikin kerem ki tiştê hûn ew jî şêx û xelefo birê hebin belê bavê wan jî eynî belê birê hebin pismam kî me heye apê me Hesên û ew jî pismamê wan e belê ew jî eynî ji Musê çar bav bikin belê gundê me hinek şêxî tê hene belê hinek wekî din tê hebûn ew wana çûn belê yemanler çûn em xwe bi xwe meriv em mane pêncî şêst malê me heye belê elhamdülillah îşê me baş e belê giş madde durumiya wan baş e giş zengîn e herkê îşê xwe dike tu bixd û fesadî name elhamdülillah tune em xwe bi xwe merivê hevdûne herkes îşê xwe dike
كنجي افابو يقول يعني ولا قلنا جو كي وقتها قال كبنه كلمة إيه كبنة وقتاش تلفيدة هاتي أفقند آبابو تلفيت بركي تماشا ما ما نزام تلفيد قلنا كي نازل دنيا وري أو جي مربي ما قال كلمة جور هاتي فر يعني ضغط ما واجي أمبيجن كي هاتي بيش كرمك قال كلمة نعمة هاتي فر وأفقند قال كلمة موسى بيه وجبروي وجبروجي خلفي برو شيخي برو وحسيني على وجد بيش شيخو خلفو بريهبن او بسمامي وانا البيدا ماني وقلت ابابوي وهركي جي زيد ابوي يعني تقريبا كم سال افايا بيقندي ما غور قدي تي بيرا ويجي اختيار الغور بحث كدي تشتي تي بيرا ما تشتي مدي بري وي بلكي بست سال زيادة ابابوي يعني بابي ما 6 سال كربون زيادة ترجي بلكي 6 سال جي من زانك كي مختار تشتاق بوتا كرم مختار يقول شهر از بدر الدين از لابي حسيف ومش تم كاجيرين تعبت 1000 صالي ابي مسوارا قلت كر قلت ما تقريبا افشار باب كمان بدر باز به قال كمان موسى قال كمان برو قال كمان شيخو وبابي مت صار مد ببينج بابك دور تقريبا دي ما قلت اما تيك 5 سال حسابك 5 سال تقريبا 5 سال 6 سال يقول هاتي افاكرين قندكي كيفن يعني تقريبا هم بسود بيني 6 سال شيء ويا اول شيء باب كالكاني وافاك يعني باربي اولا كالكاني موسى هاتي افاكري كالكاني موسى اشترفيدي هاتي في افاكري الفرماي بله طبعا الفرماي ما ده شو يجي كده به جوي ترى هناك يمانلر او جي خوارزياني منه ج محسرتين عسليوان هاتن فير جم كالكاني ملتي دپیور و زمانه ده چیک هبون بندر هبون یا چون مروی خوشی آنیش بو بندر ابا بکن کفا ما شفت دور هات کشکا خود آوان او جبون خارجی ما او جیام تقریبا او جد 25 سال ما قدیر بدرایی او جیام مروی ما يعني او جبون مخي مخمر او جوك علاق ایمه به tabii ki gündü artık her gün geçerlisin derren çun cem Kızıltepe cem توقي وان درناتش نزريا مردين سريا مردين بله هم جم حلاوة بله يعني تقريبا شنو دراش خور خاني اباكرين او يعني او همو دركتن يقول انا مالك تنزل معي مالك تنزل معي يعني نجبر تشكي جبر شو صار خور جبوك يشوف فلان صنعت ورا يجاب كده اي ما جواني بيقول لي ما شنو قصدي مثلا ايه ما شنو قصدي يعني دمك دريج يوم بهفر ماي بيخرج بيد الماي لا بيد الماي ابيم زتن يذاكر تشكامه اصلا امبارا فيني ام شتبه هاتني قال كما حج نعمت هاتيه تلفيد افاكريه شاب كيدر كاكي بدرتين يعني جند نافي جند شاب نافي هريمي باراوا ده ايدي تبينه سيوسي جندي باراوا تبيهنه يعني نزي دياربكر باراوا demek Diyarbakır. Bismillah'ı, aydi Bismillah'ı. Jüve daradı avana hatine khudure sakinine. Meci mervane me kalke me hati tülfeyd avakiriye. Yani peşe ve jur hatine. İştepe hatine. İştepe hatine tülfeyd avaki kalke me hati tülfeydi. Bavi kime khudure mayi. Jüve ba kalke me hajnamet çarlavi habun. أنا سعودي وأنا رقم بيجن قردنيس وإرماق وجنجز وإيماجي أيدوغاني أنا بابي وانجي إيماجي مردن حج محمد زما إما لا بيحزوز جوار بمالا خالد إيه دنيا جوار بمالا حسون وزاري حج نعمتن وإيه ديجي مالا شتي مالا أوجي مالا بيم حواس وانن أوجي بابك كن جوانا شرب يا جوان بافكاناجي شوني قندا حفظ قنش تلفيدي عبابونه قسمك جي تلعدسن قسمك جي الوليكين تلعدس جنجزن مالا اوجي بصامي منو مربي مالا شتى او شنو وليكي هناك جوان مرم يوان مالا قردنيزن ايوه قردنيزن اذن شنو قردنيز شنو خراب كورد وجرنك بله الورجي يعني اوجي الورجي يعني ايمجي التومك تاني نو تلفيدي هنا كان ايه مجباب كيما حاج محمدي قسمك جيل تلفيدي هنا
ايمجي ام فيدران كاركما مو سيفيدرا ماي اوي كاكي بدرتين ببور اوي وبحسابان قندي كرت العدس وخراب كورت وولكي وكيدي جرنك پیشکشی ولکینی مثلا تدی هر بابی که ریسپیوانه بلوانته گهدار کرن هنی اي خالد يا ابي بحجر زوبو رحمه خدا لي ابي بحجر زوبو بريوي حسين زرقيبو او زود وفات كلي انا كين البيوان زاروكي انا البيوان زاروكي وانن مثلا الخراب كورت لعبي حجي اسمته وحمد امين صدقاي بله لجرنكي بله وايه خراب كورجي مرا شيخي حسوي بله زاروي برينه حميدي بله اوجي لخراب كورت بله بله كيك يا مختار ات العدس ات العدس شوان مالا حسون باوجي رابيم رحمه خدا لي بخلف ابو رحمه خدا الوامي ان شاء الله او وفات كلي حج محمود اوجي لاويها او يعني وحج حليمه افزاروي وان ليدنر بله اما دي سافاقرن كاكي مختار ان شاء الله علامه كاكي حجي طاهر ونجي بخيرات برنامجه كاكي حج طاهر جي او جي اهل قند او جي اهل مالي بس هر حال ده مش دربي خام سر شعبار التجارتي اب جيرو مختار بان بكر كيفما هات هاتنا و جبونا به چیکاو کری پروگراما و تشکر دکم هم هم جوالات مر تشوره باشه هم مر کلترا خو ونداناکه جبونا به اوی از تشکر دکم جورازی بام جبو سوال کرده اجمه بک اجی ولا سوال از خوازم هون جو بدن داناسين يعني نابم حج طاهر نابم بابم الصبحيه امر في گندی خود مدایه ام مروی خو ام نافدود هاتنه ver tabi dünya var ya artık roke kısmete emeler verir roke kısmete emeler cikidine şika dünyaya var ya هون لفي قندي هون جي جيان هون مزنبون هون جي باravin yani mervin aslında ne siyasetçi mer canaje emeği halke Diyarbakır amvanı dıştağırın az bala gurfa ticari jide vasifa mehye غرفة نقلية وظيفة مهنن sanki لغور مبيستون لغني دوغو سروكي نقلية سروكي نقلية مجبر فيها هي تكلية و سيادمان ضل شيء دبي روكي أزو مهدي أكار أم تياري دبون جمع بدورو نشتن حوالا كيماجي إيرو والية أورفاي حوالا ما ومرحبون هبدو دادن قنابي حجي طاهر ناسكم وقولا أمروي هبدون أزوي بيجم وبكي أز باقانم بلكي خو ناسكرنا ودي وقولا عسامة أمشتبا ورا باهاتنن بسم الله صالح سمرجي روكي تكليامن ويجي بهدور شيبو أوجي باقان تيكر أصلا أمجوي عشرينن أما زماندا كالكي مهاتي تلفيد آوا كريه أبانم قالكر مختار جبهة خالكر جويت الفيدة حفظ قندي ما تشيبون جدوي آرايدش برت أنا خالكر كي عشيرة وسياسة dedi aslında ev bölgeme coğrafi olarak tat bölgesi yani bölgeme yani de bir şu devajid navvan yani icacı ber tat çavayı mesela emce aşira bara bahatını ver İro da ger harine henek jumusili hatını henek hani her bavek işte bir emcer ki hatını ama civana kan çeviyor eder gişe wan hatını cem evdu gotun emtatın ki hacı bu bore tat vago yani herema Kızıltepe bahsa tatadı bir zanin çi bes tamaşavane me belki هنا نهاد بين تات قل شي عجبه يعني كان حكي اجبر بياض خوازم وكان هم باسكر يعني تات ويش عشير ذهب بلقاها ويجما كي كان هو يك خلجها هو اجا افتاتاجي مثلا باش اما امش براواتن تلفيدي صلاخي هر هنا كيوان جب جدر موصلي هناك هاتن هناك ام بيجن جي كيدن هاتن هناك مثلا قرحرين مثلا دبيجن قرحرينه او جووري اجا جبر في اف بلغامه قوس قرحرينه تلفيدي فان قندانا جوان بين تات شاو تات هات وقت جوادك هات جم هفدو وجوان انسانلا قوتن اف بلغا تاتاي اف جغرافي olarak bu atat yani Arap şob Arabi kısa mesela em Arabi nizanın mesela ana babeme wan kalkeme Arabi zani bu çünkü ev lügat navel lügat ekiş alemiyim Arabi zani bu ama genel olarak
tarihi olarak em bara binin ama dinav ev bölgaj ber ana gok çik bun nave an gotin taten. İşte kalke meji apane mevaji aslında lidertiya tataji kirine yani mezneme. Yani çava lidertiya vakını luan buyu xodigiş o gotun amji karşı aşira amji karım em savunma xobkin. Mesela abi yani. Yani jibo gunde wajid navawan da bu şu ev derdor yani vak vajmart gırharin qavs salah dukuk bozkatr elvir tilfeydi yevaji hund ortavan da Aynı nav ortavan da o lidertiya vanji kirine. Serokantiya vanji kirine. Muhim ve muhafaza kin hem serokantiya van kirine. İca belki az canacı غرفات ticari van da bölge me cana savala medkin be mesela ve bölge aşiretinin ağa hani azbim valla emem ne ağa bun ema aşiret bun lideri mecra bun ne ki zulm kirin لملتي خو بون خدي خديتي لو علي باتيل علي منطقه تركاوي علي وتت دبيكي از عشيره از خركي عشيره مد بخنه zulmkari kirne halbuki ne bihaviyati nas kirin tüdübeki ben bir aşiret çocuğuyum dibe ya bunlar zulm yapmışlar o bölgede faadal yapıyor ne var bu eme kalkeme babeme ne var kirin eme çekirin لبانی سانانا بون خودی و جوان yani نزل وان کرن علیکاری وان کرن خدمت جوان کرن o kaki hacı yani o faudal yapyak o kastıken براسي او yapyamay a faudal go bizmane wan dibejin jwe serberdaya buna wan çetiri yani قال cem aşira hürmet hey şimet hey rumet hey aynı الفكرة اج veya dibejim ez dibem ki aslında eml hebdu bunu xwedi nekin ben zulmü kiri ama lüvedere veretir ben askerin yani dedi vak pezeki xwedî şivan be eme şivane mehne ewan ew bê şivan peze jolî her yek bûcîkî Mezopotamya coğrafyas her devamı veya dibêjim ez hepkî derdkevim derve yani İranê jî ez derim ez cana sektörden dolayı yani ji şoğlê me ez derim Iraqê jî ez derim Orta Doğu baş zanim inan bikim medeniyet vere ji İslamiyetê jî bixwazit ji İsaniyetê bixwazit ji yani em bêjin ez di Ankara em cîranê me heta jê silavê nekir ji min navê merheba ev dire em dirêt bimeşin em îsanekî me selamu aleyküm ya hûn bixêr hatine dişawayê yani kültüra me zengîn e yani hem derguşa medeniyetê yî hem a dînê hema insaniyetê yî ew kevne şopiyê bav û bav yani bay apêm bigo ki ez dibim ki apêm ana biskadin ku ev sêsiz salê me em li vî gundînin ne were tilfeyde ez texmîn dikim hefsiz sal şesiz sal rehet çêbûyî kalkê matî tilfeyde mesela ana ez dibêjim ki ez dayê subhî me bavê me kalkê me şêxo layê biroyê biro layê Musê layê hej ni'metê her yek ti pêncî salî bibêjî hej Hemed dayê hej ni'metê ev her yek pêncî sal dibêjî çarsîz sal Vanê me em bêjin ki İstanbul ve Ankara ve Eskişehir ez gelek hevalê min êdî parlamentê ez dibim ki tu çend salê te tilvir heye navê bavê xwe dibe kalkê xwe dibe bavê xwe dibe kalkê xwe nizan bêj ez dibim kalkê te şikî derhatî dibê nizan ême ez zanim ki ez hefsiz sal ez şesiz sal el vê coğrafiyê yaşamışım û mezelê wan hene yani ez tarîxa û mezelê wê ji bera bê îro merin tilfeydê ev bavê me Musê vê dirayî mezelê wî ev kalkê me ye ev ê min e ev vayê kalkê min şêxo ye ev ê bavê min ev ya giş kültür e ji ber vê wî ez dawamî ez dibêjim ki başê ki bavê me vir me anî dunyayê em ji vê kültürê mehrûm nebûne yani şuha ev asaletê gimera asaleta xwe zanibî jî serfîraziyê û tedî malûme wê Ibn Khaldun dibêjî dibe coğrafya kaderê em jî bi qedera xwe razî ne Wallah em razî ne em ji qedera xwe ne pişman em ji qedera xwe ne pişman herêmê datin em jê razî ne kultura me û kevne şopiyê me kekê hecî we behsa tata kir xwe înşallah em ê di bernamena di hevpeyivînê bi wan jî bikin li gundê wan her gundek resipiyê wê heye ew jî di nav xwe de malbatin qebîle ne eşîrin ew we tatî qebûl dikin erê Allah wa ez veya ji belkî ez seroketiya îro ser naqliye dikim di gundê tahta jî ê pir rêvê şoğlikara wan bi naqliye ye yani îro girherîn bêjin ki 400 hepsiyare 500 kamyoneyê Sellahê Dukûkê ev
شجع از وقت کتن پارلمنت نه سلحدین داغجی بو ملتوکیلی آق پارتی روکی گو کی از قزلتپه ام عمرینه بس ام وای مزانتیا ودکن میشه گو کی اجی تاتم از مزانتیا سروکا نقلیه آسر قزلتپه گیشی دکه وری حوالتیک موی چه بو اما تاجی ما قبول دکه چونکی کالکم مزانتی قبول کرنه ام جی ام çok abejin ki em bara vinici ama jber kalkeme mezantiya tata kirne xodem de em tatin em tatiji em gurur distiye em gurur ji de pelsi çünkü kavme ki baş kavme ki kalkirin kavme ki insani hale xoden şuur kerin yani jber bir az bu kimlik az gurur rast em jî yani hürmet û slavê xwe ji birayê xwe tatiye herêmer peşkeş dikin inşallah şame ban haft günde yani günde tata iro nüfusa ve cezmin kal dora 15,000 nüfus rahat zede jî belki harin ya u salah gir harin 10,000 wan hay duku ke çi ke mezrat mezle hay viyali duku ka viyali hay kharab kortay jurnu ke velike hay yani gerçekten demek 30,000 şey rahat زیادتر جیز yani em tahmin ediyorum çünkü پنجی ما evherdu Salahu u gir harin tane nizikasi hazariyaydı. Ben koy gir harin 10-15,000 İcaze tişkidinci ve beşim ser kültüra metego kalkeme xalaf o mezne ve gündi bu. برای خوبون تشتیب زاروکتیش مرگو آپیم وان لبرم مختار لبرم نه گرچه از کارم ویا بیشم تشتیج مرد هاتن کیکا و خلاجا افدار قناغاوان بو ایجا کالکیم خلاف و چاش خلاجا یکانی بو aslında eğer kemanik meçe bu ji bebeci maddi olarak çünkü veça fakiri bu dahatın vernan duxarın düşün merdin şoğle ko xalas zikirin disane dahat qonağa kika axalaca bu aslında mervantiye yani. Ana av gündeme konağa khalaca bu. Şey apanemed be. Yani kültüra gündeme habki daha farklı. Çünkü ortada bacaradane. Uşkon navki kanji da bu. Erem navki kan da bu khalaca konağa on bu evdara. Avaya jmer daha. Av pergava wan hin devam ma khalaca. Tabii yine. Yani avji ber ve konağı bu yani. Valla gelek baş bu. Az veya dixwazim maani dine. Kerem ki o tişkili tübü beşik. İnşallah ama devam bikin. Bapı hacir az spasu pirozbahiye xo peşkeş var. Hadi razim. Nahin ama devam bikin inşallah. Apı ma hacı lve hereme malume ve aşiret pırın. Yani şu inşallah amdben amnagin tava muhim lugorma ama bu an rahat peyvine bikin. Aşira ve go barava ye bafke wan jî wejmartin gundê wan jî wejmartin ji xêdî wê ev derdora we ji xêdî tata nês gundê got aşîretnî cuda yanî farklı hebin hene li derdora we mervê me yani aşîretnî din yani êwe jî aşîretnî êwe duyanlara tumka jorin tumka jor nêzîkî ji du tum xal xwarcî hebin yek jê li jora cadê ser cada mêrdînê û amey ew a jorê Ava ya jeri, duji nakavan çen kilometre muhtaç? 2 kilometre. 2 kilometre. Berwe ve tumka jor. Muajir. Avan jor amel jeri. Yukarı azıklı, aşağı azıklı. Ava ajeri. Ev çini tumka jor. Yani aslevan. Kısmı juan dibe meşkinini. Beli. Kısmı juan dibe sinikini. Sinikini inşallah kısmet. Yani her du cici dur dahane. Beli. غير ديوان قنديل دوراوة مثلا عشر نيدن قولية هني مالا قادو هني مالا قادو ومالا دايشا جوان مالا حمدي حجعلو هني بلي مالا قادو جوان رشد بيجن أصلوان نبي مشكيني بلي ودايشا أو دايشيني بلي
مناسبتي ووان خوش سميمين تدي او بربري هبو ناف قندار لا إما أم ملاقات إذا أبين مشتغلين زاروي مت كامل خالو خارجي من قيزوان جمن ملاقة دوجي مشكني في كامل بلا مشكني خالو خارجت يا ما الحمد لله حتى يرو برجي وسر نابن يا مواد ج خوشية بيت شكشنوي الحمد لله هم سر هذا درنوتين سميمية تامجي فرهي باش دناف عشيرة ده تو غيتون تدي بري نا الحمد لله نا الحمد لله يعني خوب نا دلماي نا الحمد لله كنت قش أم يكن مرفن ذاتا بله برا بابي هبدون بله بري او ده قنداها بونغر شيفا ودا قنداها بو رحمتي بابي مختار رحمه خدي لبتو مختار جرك دوام بكن قهوه والله ام دوام بكن كسناي امشي مجبور ام قهوه تشين ما على بابي ما قهوه هس مسيني وقمان قلاوي جبر حتى جم حشتاهر ده ومسيني بلكي بيست حبت تشتي مش حجاني وتشتيدن حفتي حشتي سالي بابي ما قهوه دا وهين مسيني وهين يجي الجمنه يجا مختار نادي اجي كسنامين او جي ربنو بمين كسنامين فهم قال كالكم خلافه تشتي زاروتين زانن وچا مزنت الفيده خدي مزن بابي كومر داهي تنبو بشونج بدارك او بتشتا تاني وقهوه دا يعني ابرغام قش سبيزو كرادبون دقوا ميرن قهوه جبانا تاشت الفيده باطنا ويش تومك صلاقي باطنا البدره قهوه بخور انا يدسم شو يعني قلت لك وري ابو يرو ام دي كركي خد بري كركبون دي كركي خد راتكت سرج بو قهوه دهاتن وقهوه بخورانا بيناني خوش تاشتا خو بخورانا ودبو سبيد شون هر ابار وري اشت الفيده صلاقي دهاتن جنب بابي كاكي حجي ومختار جيزانه اسبوع جياشتم داوياوي يعني بري يكي نهتا اودي حكمي ريسبيه قندها حكمي اغا دقوهر بشين بي اي وقي او حكمنا ماي وناش كسنامي نقا وحكمها به نا انا ويا خلاص انا هركس انا ويا خلاص انا هركز بوي سلمي عليه مع الاخوه يعني نكارم بشين بيكي بيجي او يا رابويه او الحمد لله اتفاقي ولا مكارم بشين ايجا كسبالاتن هركز دري ايش معلم وزيده كاميرا مختار بيجي انا ام نابنك باش برابو اما جالك يجي باش برابو انا هركز در مكتبي در المدرسه شغل ايفاي در زاخو چالش مش دبن شغل كاري خد نرن صنعتي خد نرن يعني هند بيج بتاليبو بتاليبو جبر كارتون ابو شغل تنبو اختيار بهات انا شغل قهوه خفا خوارنايا بساده ابو انا براني انا واي بس 4 بريم 2 بريم معلمن ايش شو ما بيجمع قهوه يعني تبو خوازنا خوازن دكار جبر ويا هوا اصلا اويا كنت رك باش بو جوك خالي حشار قد جوايا يونيفرسيتي كي ودا كلترا ودا دقوك يونيفرسيتي كي يعني انسان اوج عينك مكتبي شخرد علم عرفوا عادتي بلقا خو تشاو دين رابون رشتن شاواي خانداني شاواي قشوي اوج كنت رك بو براني ويا كيم بوي لهردري كيم بوي يعني نهو الختومك يعني الهردري لا الهردري وريبوي انا ودا هي تمام ودا هي اما كسر روناني ودا كسر روناني او معناوي ودا جنامينه يعني معناتها جنامينه شنو ودا كتر روناني 4 حبسانه جنب ميوانه شفدر جنمانه او جنماي شنو هاتجي كيم بوي عربه شيبونه تليفون شيبونه تيلو تليفون كي جوكا سفدو ببينن تبها تاودام تجمر تشك بخاصايا تذكر التليفون يجي حل بك يعني او الى تشماك شيء بوي بيشا قالت الشابريه مثلا اي بعض انا بزارو كمان شخور ايفاري بورجمرو نجوا نباش خد از خو چارش بيجي در كي در مكتبه كي در يونيفرسيتي حاضر لميجي بكي در يعني وندبين شرط ومرجع روجانا دستور جوار نشتي كناني جوار نشتي كي حجيو تشتاق بقطاك جيبو حشاكر جيما نفس اصلا از بياج براي خور بيجم اثر خود بيات تشتي تجربه خود بيجم اپیم حج ابراهیم ابو هم غزورم هم اپیم مزنه و دراب پشتی کارکم خلاف و شوپه و او مزانتیا مکر دوی اپیم حجیز دادن وجهم اپیم مزنه میرو اجا از بالایم حبک از دنزیکی بو هم اپیم و هم از کتقالا ودا و کلترا ویکر عصبی یونیورسیته
Hakikaten jware bu. Zanîngeh bû yani. Veya wextê parlamenta me nakliye de her heyvê em dibêjin wê kultura odê de gelek tiştê üniversite bêtir min jê fam kir. Gerek de konuşma xwe de peyvê xwe de gerek de çîkê xwe de ji terbiya wê ji çîka wê kultura mistendiye ez pêş dî pir hevalê xwe me. Eger wan üniversite jî xwendibe înaniyeta ji xwe diye êm ez dikim ki ben dawamê ez ê me üniversita li malê xelas kir. Yani ta zindî ta zindî xelas kirî ew kultura o da gerek ranebe. Yani ji zarokê me jî çünkü قدمه قدمه ترودني عولي تشخ شوكانتي تجي سري ودي هدي تدرى يعني عين شوال تجي إلكو قول دست بيدك درى حتى üniversite o da kültürü jiavu. Yani الجور قاعدة وقرالة وهبون كسك نكاري بودر كتا جداوي برهبو أخلاقي جواتي جبيشتي يعني بيا فداوي برهبو إم برجستن İnşallah zaroke mece eğer merdinlemiş bakın. Yani muhabın xwezî devam bikira ama ev insanê ihtiyar hey elhamdülillah hey dîsanê hey. Welew hindik jî ba ji heftê rojek du roj pênc roj biçe ew kultur ew kultura me wan da neba baş. Na elhamdülillah hin wan da nebûye heta ji me bê em wan da nakin jê pêve. İnşallah. Minê ev pirs bikira di nava eşîra we de hemakekî hecî mikrofon cem tê tu karî berdewam bikim. İnsanı mela yani seyda mamoste şeyh ya jî xwendekar di xwendinê di pêş veşûyî mesela bu profesör di mijara xwe de siyasetmedar got giyaştî heta meclisê bûyî parlamenter hinkî warê derketinê yani. Valla bine de ailame de yani malbatame de ilk üniversite xelas kirin birayê me bû birayê muxtar bûn. Emnek yani. Yani dua demet cil tişki burmet bu. Şansı metne bu. Çünkü gündeme mekteptine bu. Am düşün tumkaj olma mektep tuxandın. Bu zor bu şartı me bizore ki ilk Kur'an xalas kirin. Ew şansı metne bu. Ama nesil öldüğüme ana kişi üniversite xalas kirin. Gelek şu an jî ailame dîro üniversite yani ana معلم هنن ماموسته هنن sağlıkçı هنن doktor هنن elhamdülillah îro baş yani xwendevaniya baş o dini olarak jî hepki tişeş semahat yani rugundîro medresame heye elhamdülillah yani hey medresel tabi dora biz maşallah em hepki fakî hene devamlı fedak ser şahsi xwe bêjim hepki şansım heye çünkü arkemî jî melev beli maşallah hepki cami betir çikavi heye ser öğrenciya ser çifaka خود تعالى شكر قسمت على كاريا جنديا شيء وازم قيم حبكي زيادة شيء بله خد خير وقبول مدرسة جي شكر لو جند أنا الدورة بيسحبها إيه مدرسة ما هي أفجي نعمتها خودتها أوجي كولتورك يعني كولتورا نمجانا أوضا وآ مدرسة سيدا وكي جند نها ملنازمية خودش توي رازيمة Ama 1 sali ve 15-16 sali öğrenciye mebun meleji, jugul meleji derketin ana İmam Hatip edecek. Demek salvakat dibeci seyda emel nazım. Elhamdülillah evci nimetek yani evci kültürek. Çavam ana hani bölge coğrafi evci medrese kültürü az her zaman taraftarı ve mi? Yani dedi malume o işi Peygamber aleyhisselam dibe ehli ilmi melek baskı xajwan radixin. دجي كي دي علم واهل علم جهه البد بركات جيتي هي ان شاء الله وبركات جو انت قال او سروك وزير ما رئيس تدي بري خلكي ديار بكر تدي ديانات رئيسيه ما وقندا dünyayı kefamda çünkü Mehmet Görmez çıma ji kültüra medrese hatı bu وقال لك كارين نوهاتي ve bölgeme vanir medrese pirwan bu xadi او جي نعمتك بو يعني از في دراجي اسلامي خوشيرتكم خدش وي راسي يعني معي جوجي راسي به او چاغنها جواني گوند همو المشكرن يعني جبرق مدرسه هي حيوان ديني وان هي نا بيرغوان شنو هاتنا الحمد لله بهم خدمه درب اصناب يعني كسك رجايني نار الميجا خطبه دبي برباشي يعني مسلماني الحمد لله دوام بله اپا ما حجي ازي بزي ورم سرته ديسا او بري جاويد نيش خودش ترازي به تدي بري دهندر گنداد هناك عرفو عادت كي حجي جي بحث كر سربخواه بون مثلا
تدی زلامک دنقبکت بمشیا پیرک لقاید بوش پیش بریوید هات خدا کلکی پشتا خدا دیگو برا زلام در باز بیم بچوک لجواتا مزنا نتشتغلی o da insan te biramı am yaştın daviyavi yani ev kulavi linge hoş kulav der basnet kirin be edebi bu der bas kira lazım mı avab ser kulav bani yani ev adet hin hani tunani nav gundadil herima Valla günde vadi Lugundema elhamdülillah Allah çok şükür terbiye birçok goti birçok mezun goti mezun hin devamı. يعني براجي مرة وإمبان ها زاروي آبي من خدي بيم الوان خمجي سوي خل مبناكرني هما هر جي نوري إيه براجي ما وري شيمتا ما هي الحمد لله جبابي خوش كالكي خد ما أبشيك ما كري يعني وإن شاء الله شي دوامي يعني سايقيا ما جبر هي لقندوا أو تشتون دا نبوي نا أم بهاب دي شيور أم هرن در أنواع قسمي عزاي كي بتشكي بي ام بيها بنار ام قش خبرها هبدود جيني هي اتفاقا الحمد لله هي وقبري وبلتش بري شي ترجي ام جهافجي حزكن اتفاقا وهي زي ان شاء الله كاكي مختار از بزي بنم سرته الدورة شنداي هون مختار ابو سيسار كستنا خير ايه انا ام قش بهل بجاردن لا تشي ما تشي جما جبرقي امرفيه هبدوني اب سي صال هين سشب شينا بوي سشب شينا بوي يعني جبو مختاري شينا بوي سشب وكيد شي دبي اما جبو مختاري اضاي كسر لنا بوي ويا زتن او بابي ملا يا بي هبدوي حقا اي تجي خالي منن وهم بسمامي بابي منن جبروي كي ازبيش تو سالي بو لقزت تبا انجاج مختاري ازبو ازانا تشوم توبلانتيا قاي مقامان دغو سن هانجي كوين عزاسيسن مدغو بين اشغال مختاريم تقول الله يا تقول ولا جنشتر ده مختار وليور يعني غريب جديد ويا عجبو جنش غريب جديد و يجبروي كي نعم تشكور يعني امي مختار از بشكل اكيد از دنرخينم yorumlamıştık muhtarya adbim حشوا زلمه وهبن هوا جدا لا مختاري خدمة كارتي خدمة كاري يعني او بابي بريه بدوني لا يبيه في حقا جبروي يكا قيمته اجي قيمته دمون او جي قيمته دلمه يعني ابي مرد وصاب ابي مري ب اي ابي باش كي ابي ما باش بدون باش ان شاء الله دو صاب ابي مرانه وادي قاشقلي صايقي سوقي هبي بمراجع كاري ويا راكي وبردوامك طبي وصفاوجي جران يعني دفي قندي باشيجي خرابيجي مسؤولية كم لغور قانونجي لغور عرفامجي ولغور إسلامجي مختار لازم هونجي جبوا فكري يعني نهي بلا نبي نخاسم يعني حشي وحشي حضورا قن يعني هنا نبن غلامي مودي لا او سيستما هي جمع شيناوي جروجا قلتومك افا بوي وماك بيرهيفتي قال كم خلفو دورا بين 6 سالي مختاري اقول كري دي بيوري قال كم حج عبدو كري ب دي بيوري دانمي وشغاجي ان جيش ازبو ب خاي اوجد كولترا تقولي برا بريبك بله بله باي خدي تعالى دوام دك وموفق بك هم جبوا سركفتني تخاز ان شاء الله هم جهلات فاقد وهم جهلات مختاريه دي كي حاجه تاهل زي لسان ميكروفون دريجيو داوي يعني اشتغل يوي داوي çünkü دماج بو برنامجنا هاتو وقت عندنا هديه ديتين داوي دماغ ama şöyle düşer dakika her ki unkarın اشتغل يخوي داوي بيش برنامج بيشي دماغي بخير كلام اي والله هاتنا و سر شعباراتنا وخذ تعالى ان شاء الله دهات الشيخ وشك بقسمه شخصي تر وجوالي تر اجوا وحوالي وتفد تشكر لكم وبهاتنا وبراتيا تشكي تدبيجي ابي سوالك وهذا جبوي ومكر ميفان ومعزوبانتيا مكر امجي سلاف ورزو حرمت وبيشكشي وخا لسر ناوي تلفزيونا رهبر خبركار ونونري تبع ام بيشكشي وتكون وخذ تعالى
ام بيجن تفاقا و İnşallah. Amin. باراویه هرما قزل تپه تمکاجه ام بین هنجه دتر بکن İnşallah. خدای جوان راضی به توزان دیگه خواهد کتن برنامه اره والله قسمته ما خیر و قسمته ما ایرو و اره به مناسبت محمود ناسی سپاسی و پیروزباهی خواهد بله خودش وارازی اپی ما حجی یا برا مختار بیجی مختار تو داوی اپی ما حجی امی برنامه جبو ve programat şeydeki خودش و راضی به اجمعین gelek ji feyda ve ji kültüra belgamer heye خودی خیره و جی قبول بکش بو ve programa hûn vata jî got gelek jî em şey dikin en azından ji bo belgame hem yaşantıya ve hem kültüra ve hem bilgiye ve xortaya mera gişliye gudari bikin خودی خیره و قبول بکه چی شکلی جی بپر باشه İnşallah onu programı koyar devam bıkın. Ve cevabım programı ve cumhuriyet cemiyetim per teşekkür ederim. امجی سپاسی خو پیشکش شد کن خودش وارازی بود بله تماشاوانن هجا اما با حجی ما برنامه دست بکن اما گوی بقدیمن هیوی و تمنی وی داوی اما بسینن و اما برنامه خوشی داوی بکن کلم کن تشتنی هم بیجن جبر سلاو که هم جمال به خوی تپرجی باراوی ورجی هم کارن برای بکن چونکه محقق اوجی تماشا بکن بله از ویا بپرسم و امی برنامه داوی بکن عشیره و باراوا تپا باراوا هات بله یه قزل تپه yani یه گنده قزل تپه بله جمارا وان yani tahmini çıkwas tahmini çok olsun yani yani jimar çıkwas ben 2000 5000 fazla hazar hayır valla fazla hazar hay maşallah hay mesela اوجي günde haş faris اوجي باراvi اوجي باراvi lideri ki باراvi hani بله lideri ki Aydoğan. لكن ايه ادري كيف اوجي na اوجي باراvi ne بله yani tişekim babaya mama kaldı ki اري او aydın aydın hebu lideri ki aha rahmet de babete اوجي بيان باراvi ne günde haş faris de بيان باراvi ne جوزات بيان باراvi ne اوجي باراvi ne Vana tava jimara baraviye ve mantıke çıkwas Kızıl da ben fazla hazar hayır dora fazla demeyi istefade ava بله yani aşile hamu idaret ki yani dedi bu Türkiye ben karizmatik seroke karizmatik baravya ve aylavayı اجبري خرباء بيجمنا هر بابك كي مثلا تومك ابي ما حج عبد الله برياوي لا يابي امزن ابي حج ابراهيم بو بيشتك او وفات كيلو بي انا مزنين ما خدي مزني بابك وقلنا انا همويا همويا her herkes bakıyor بله نوك بله فرق ye hela tepe tahminen çıkasın yani jimare var Pırmazın ya Sivsiye günde Bakan seçer devamı bakan şeyi Sivsiye günde Salih Sümer bakan tikiri Mehdi Eker bakan tikiri o juan البيت شيء مدى خدوري خانكي هيتفان بله اري او تشيكن او الكوريه او بنده شيء وانا كورة حلال وحرام قصدك كونجي او جبويت تاريخك ام رابوني او جبويت تاريخك خراب تعلقه هفدون مقيزانه هفدو اموانا جبو بمرمانتيام دوام بكي وشون هاتني بيتر ببي ماجي قيزانوان واجي قيزانو مثلا ابو خدوريا مقيزانه هفدو اي ماجي جموان اي واجي جمانه بله تماشاوانن هجا د برنامه عشیرن ما ایرو ام ل باجار ماردین نافچای قزلتپه گونده تومگاجر گوب ترکی جرا دبیجن aşağı azıqlı ام ل ولنه برنامه خو ما لگوند به عشیره باراوا پیشکش عشیره پیشکش باوکی عشیره باراوا مالا مختار کک بدرتین Aydoğan و اپم حاجی عبدالله Aydoğan و ککی محمد طاهر Aydoğan دریه خوش مرا کردن مکرن میوان معزوبانتیامن هات کن در حقی هریم تشتگو منزانی بو تماشاوانه منزانی بو
پێشکەش kirin paşê behsa eşîra xwe ya barava kirin danasîna eşîra xwe kirin niha jî bernama me ji ber got bi dawî bû em ê jî li vê lê sohbeta xwe bi dawî bikin bi rastî belkî gelek tiştê gohîn di mazûbanê me mer li hev par bikira hebû lêberê ji ber got dema me qediya em ê jî bernama xwe bi dawî bikin em hatin dawiya bernama xwe heta hevgîştina bernamakî din ya eşîrên me tengî û taliyê nebînin her şad û bextewar bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.